17 বছৰত যিটো কাম কৰিব পৰা নাই সি 4 বছৰত কৰিছে। এই কামটো হ'ল কোকৰাঝাৰ টু খাৰিগাঁও যিটো যোৱা ৰাস্তা ডাবল স্পীড ব্ৰেকাৰ মই এই কামটোহে মই 17 বছৰত কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰমোদ বৰে কৰিলে ভাল। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि रादाब बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों। नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन सिगांनि समाव हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बर'खौ खामानि मावनो हादों होनोब्ला थामहिनबा बिटिआर सरकारखौ खामानि मावनो हादों होनोब्ला क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिमल' स्पीड ब्रेकार मावनो हादों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि आरो बिथाङा साबायखरबो बावदोंमोन। हाग्रामा महिलारिया बिथां प्रमोद बर'खौ साबायखर बावदोंमोन। 17 বছৰত যিটো কাম কৰিব পৰা নাই সি 4 বছৰত কৰিছে। এই কামটো হ'ল কোকৰাঝাৰ টু খাৰিগাঁও যিটো যোৱা ৰাস্তা ডাবল স্পীড ব্ৰেকাৰ মই এই কামটোহে মই 17 বছৰত কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰমোদ বৰে কৰিলে ভাল। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। आरो बे बाथ्राखौ लानानै स्पीड ब्रेकार खालामनायखौ लानानैनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ खुगा बेखेवदों बिथाङा स्पीड ब्रेकारखौ लानानै खुगा बेखेवदों बिथां प्रमोद बर'आ। बिथाङा बुंदों जे कारिगावनिफ्राय थामहिनबा नैबे क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम स्पीड ब्रेकार मानि थाखाय होनो नागिरदों बा मानि थाखाय होदों बिनि सायाव बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमोद बर'आ। बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिनि जे डाम्पार गारि बे डाम्पार गारिया जोबोद स्पीडआव खारो आरो रायजो राजाफोरा बे स्पीडआव खारनायखौ गिनायनि थाखायनो बे समाव रायजो राजाफोरा बुंदों जे स्पीड बेखौ बा डाम्पार खारनायखौ एसे लासै खालामनो थाखायनो बे समाव स्पीड ब्रेकार होदों होननानै बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ। তোর গাড়ীবিলাক ডাম্পাৰবিলাকে যেতিয়া বহুত স্পীডত চলায় মানুহবিলাকে ভয় কৰে। এইকাৰণে স্পীড ব্ৰেকাৰ ৰাইজৰ দাবীত দিছে। স্পীড ব্ৰেকাৰটো মই ফূৰ্তিত দিয়া নাই। তোৰ গাড়ীবিলাক ডাম্পাৰবিলাকে যেতিয়া বহুত স্পীডত চলায় মানুহবিলাকে ভয় কৰে। এইকাৰণে স্পীড ব্ৰেকাৰ ৰাইজৰ দাবীত দিছে। স্পীড ব্ৰেকাৰটো মই ফূৰ্তিত দিয়া নাই। बिथांनि आखायाव हाग्रामा महिलारिनि जे आखाइ गोबां बिबांनि डाम्पार गारि दं आरो डाम्पार गारिनि जे खारथायखौ एसे लासै खालामनो थाखायनो रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामनायनि थाखायनो बेयाव जे एक्सिडेन्टआ खम जाथों बेखौ नोजोर बोनानै स्पीड ब्रेकार होदों होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ। स्पीड ब्रेकारটো মই ফূৰ্তিত দিম নেকি? যেতিয়া ডাম্পাৰবিলাকে গাড়ীটো মানুহ মাৰে বহুত মানুহ এক্সিডেণ্ট হয় তেতিয়া মানুহবিলাকে স্পীড ব্ৰেকাৰ ডিমাণ্ড কৰে। তেতিয়া স্পীড ব্ৰেকাৰ এইখিনি কথাও পাহৰি গ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী। চৰকাৰতো ইমান ধুনীয়া আছিলে তো তেতিয়া মানে ৰাস্তাবিলাক বনোৱা নাছিল, স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়া নাছিলে নেকি? এইখিনি কথাও পাহৰি গ'লে তেখেতে আৰু কি কৰিব? পলিটিক্স কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ হয়তো আৰু মানে ইচ্ছা নাই, এইকাৰণে এইবিলাক কথা কৈ আছে। आरो बिथाङा बुंबावदों जे स्पीड ब्रेकारखौनो लानानै राजखान्थि खालामनो बिथाङा सम दङ नामा? स्पीड ब्रेकारखौनो बिथाङा लानानै बे समाव राजखान्थि खालामनांगौ मा बाथ्रा दं होननानै बिथाङा सोंथि खालामदों। बिथाङा बाथ्रा बुंदों जे थांनाय 2008, 2012, 2014 मायथाइयाव जानानै थानाय जे हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजिया दा फैफिनाखै बेनि बाथ्राखौ बिथाङा बुं। दा नैबे समाव 2012 मायथाइयाव जे जानाय हारि माहारिनि गेजेराव जे दाङाबाजि बेजों बे सोंखारिलायनाय बेजों बे दावराव दावसि बुथारग्लुंलायनाय जायाखै, दा समाव जायाखै बे बाथ्राखौ होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ। কেনেকৈ আহিছে বিটিআৰত তেখেতৰ সময়ত 2008, 2012, 2014 কিমান গণ্ডগোল হৈ আছিল এইবিলাক কথা কওক। এতিয়া কিয় গণ্ডগোল হোৱা নাই? কিয় 2012 পুনৰ হোৱা নাই? কিয় 2008 পুনৰ হোৱা নাই? এই কথাবিলাক কওক। স্পীড ব্ৰেকাৰেদি কিবা ৰাজনীতি কৰিব পাৰে নেকি? सोंथि खालामदों बै समाव जानाय आरो दा बे समा फैयाखै, दा जायाखै बेनि सोमोन्दै बाथ्रा होननानै बुंदों जे स्कुल इउनिभार्सिटि बानायनायनि बाथ्रा बा जौगानायनि बाथ्रा सुबुं सम्पद दानायनि बाथ्रा बेफोरनि बाथ्राखौ दा रायलाय होननानै बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ। बैफोर बाथ्रा साधारन बाथ्रा स्पीड ब्रेकार बानायखौ लानानै राजखान्थि खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ। बिथाङा बुंदों सिगांनि 2008, 2012 मायथाइयाव जे जाना थांनाय बर' मुसलमान बर' आदिबासिनि जे दाङाबाजि बे दाङाबाजिया दा समाव जायाखै बे बाथ्राखौ बुं। दा समाव जेबो जायाखै, गोजोन फैदों, हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि फैदों बे बाथ्राखौ दा बुं होननानै बुंदों। सोंथि खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ। কেনেকৈ আহিছে বিটিআৰত তেখেতৰ সময়ত 2008, 2012, 2014 কিমান গণ্ডগোল হৈ আছিল এইবিলাক কথা কওক। এতিয়া কিয় গণ্ডগোল হোৱা নাই? কিয় 2012 পুনৰ হোৱা নাই?
কিয় 2008 পুনৰ হোৱা নাই এই কথাবিলাক কওক স্পীড ব্ৰেকাৰেদি কিবা ৰাজনীতি কৰিব পাৰে নেকি स्पीड ब्रेकारखौ लानानै राजखान्थि खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया होननानै बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा बे स्पीड ब्रेकारखौ लानानै जे राजखान्थि खालामनो बै समाव बिथाङा खामानि मावाखैमोन नामा जायनि थाखाय स्पीड ब्रेकारखौ बिथाङा बावदों होननानै बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बै समाव खामानि मावाखैमोन लामा सामा बानायाखैमोन जायनि थाखायनो बिथाङा बे समाव स्पीड ब्रेकारखौ बै समाव मावाखैमोन जायनि थाखायनो बिथाङा बै समाव स्पीड ब्रेकारखौ मिन्थियामोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बे समाव नोंथांमोना आरोबाव बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुलिया होनि সবেই আহি মোক ভাল হোৱা কৈছে হাগ্ৰামাই বা কি চশমা পিন্ধি আছে মইতো নাজানো আপুনি অকল স্পীড ব্ৰেকাৰহে কাম কৰিছে বুলি কৈছে কাৰিগৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈকে অকল স্পীড ব্ৰেকাৰৰ কাম কৰিছে তেখেতৰ গাড়ীবিলাক ডাম্পাৰবিলাকে যেতিয়া বহুত স্পীডত চলায় মানুহবিলাকে ভয় কৰে এইকাৰণে স্পীড ব্ৰেকাৰ ৰাইজৰ দাবী দিছে স্পীড ব্ৰেকাৰটো মই ফূৰ্তিত দিয়া নাইতো স্পীড ব্ৰেকাৰটো মই ফূৰ্তিত দিম নেকি যেতিয়া ডাম্পাৰবিলাকে গাড়ীটো মানুহ মাৰে বহুত মানুহ এক্সিডেণ্ট হয় তেতিয়া মানুহবিলাকে স্পীড ব্ৰেকাৰ ডিমাণ্ড কৰে তেতিয়া স্পীড ব্ৰেকাৰ এইখিনি কথাও পাহৰি গ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰতো ইমান ধুনীয়া আছিলে তো তেতিয়া মানে ৰাস্তাবিলাক বনোৱা নাছিল স্পীড ব্ৰেকাৰ দিয়া নাছিলে নেকি এইখিনি কথাও পাহৰি গ'লে তেখেতে আৰু কি কৰিব পলিটিক্স কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ হয়তো আৰু মানে ইচ্ছা নাই এইকাৰণে এইবিলাক কথা কৈ আছে স্পীড ব্ৰেকাৰৰ লৈ পেলাই ৰাজনীতি খেলিব পাৰে নেকি বেলেগ কথা কওক স্কুল কলেজ বনাওক ইউনিভাৰ্চিটি বনাওক মানৱ সম্পদ গঢ়ক শান্তি কেনেকৈ আহিছে বিটিআৰত তেখেতৰ সময়ত 2008 2012 2014 কিমান গণ্ডগোল হৈ আছিল এইবিলাক কথা কওক এতিয়া কিয় গণ্ডগোল হোৱা নাই কিয় 2012 পুনৰ হোৱা নাই কিয় 2008 পুনৰ হোৱা নাই এই কথাবিলাক কওক স্পীড ব্ৰেকাৰেদি কিবা ৰাজনীতি কৰিব পাৰে নেকি এশদিনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব ভূপেন বৰাই কৈছে কি কৈছে এশদিনৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এশদিনৰ ভিতৰত ভূপেন বৰাই কৈছে ক'ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হোৱা নোহোৱাটো ভূপেন বৰাই কেনেকৈ ক'ব অসমৰ সৰ্বকালৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আৰম্ভণিৰ পৰা কোনোবা যদি খুব ভাল কাম কৰিছে অৰুণোদয়ৰ পৰা আদি কৰি ডাঙৰ আছাম মালাৰ ৰাস্তা গাঁৱে ভূঞে কিমান কাম কৰিছে টাউনে চহৰে চবতকৈ বেছি কাম কৰিছে যোৱা 3টা বছৰত এইটো হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে অকল অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া এজন জনপ্ৰিয় নেতা হয় গতিকে তেখেতৰ কথা ক'বলৈ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কেনেকৈ মানে সাহস কৰিছে মইতো নাজানো আগুল বোকা আৰম্ভ কৰিছে মানে হ'ব পাৰে এনেইতো নাই আৰু ৰাজনীতিৰ দৰ্জা বন্ধ হৈ যাব আৰু থেংক ইউ गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी SAP पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र' रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन